Урматтуу меймандар, бери көздөй көңүл буруп койсоңуздар. Ушул бүгүнкү Ала Тоо тойканасынын ичинде барыңыздардын башыңыздарды бириктирип, жакшылыкка той кылып ким отурганын айтсаңыздар да жакшы билесиздер. Бүгүнкү ушул күнү Бектур менен Айгерим Кыргыз Республикасынын ичинде өздөрүнүн кичи мамлекетин түзүп, siz meni ömür boyu sıylap ötsöңүz, ömür boyu sizni хан kılıp, жақаңызды аңартып өтөйүн деп, bir-birine sözüm berip, жакшынакай тоюн берип отурат. Урматтуу меймандар, андамесе сиздерге bir söz айтып коёрум. 2 жаш келенекте bir сүйлөшүп алалы. Дасторкондо отурганда ушак айтпай жок, урматтуу меймандар. Бери карап жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып, 2 жашка батабызды арнайлы. Жакшынакай той өтөт деп ойлогондор bir кол чаап өтүп койбойсуздарбы? Çok rahmat, hurmatlı meymanlar, andamese bayağı Kırgızdaki 5 degeni geç degeni söz 7-20'da özümüz başlap atабыз. Erтерээк çamdap uakıtta aldığa koy vermey özümüz aldık ötüp toyumuzu jakşı көргөнгө hareket kılalı. Sizlerin Türküret'e kol çabalar menen Kırgızdın salt boyunca 2 yaşlı jar menen tozup alıga ruhsat etіңіздер. Bektur menen Aygerim'de ortumuzdan turup hurmatlı meymanlar. Kol çabalar menen tozup alыңыздар. Gelingizler andamese hurmatуу meymanlar, ушул жайылган 2 жашка арналган Дасторконго омин деп bir бата кылып койбойлубу? Gelingizler, Кудайым бере берсин, кубалашып келе берсин, Алла Таала бере берсин, айланып келе берсин, Теңирим бере берсин, тегиренип келе берсин, дүпүйгөн алма бааларда сайрандап куштар кетпесин, кас санаган душманыңар эмдиги ушул убакка жетпесин, төрүңөрдө 4 периште тайраңдасын, аны көргөн душмандар айран калсын. Кармашкан колуңар үзүлбөй, 2 жакты тең караган, Кыргызды алдыга сүйрөгөн жаштардан болушуңарды биз тилектешпиз. Амин. Alыңыздар, урматтуу меймандар, Дасторконго колду салыңыздар. Биз дагы убакытты көпкө создук турбай эле дагы түндүктү түртүп турган эркек жигит болгондон кийин ушу биздин Бектурдун атасы Базарбай байке жана апасы Чыман эжекен чакырып койгон. Өтө интеллигентный варианты. Ким кол чапса, кол чапкандардын балдары президент болсун. А ким кол чаппаса, кол чаппаган балдары ошол президенттин шофёру болсун деп коет. Анан мындай бар, бизге окшогон карапайым кишилерге. Ким кол чапса, колуна кызыл гүл өссүн, ким кол чаппаса, колуна 2 метр жүн өссүн деп коет. Урматтуу меймандар, кол чаап отуруңуздар, биз тойдо отурабыз. Жакшынакай мага айгайлайын дагы. Негизи Asgar alıp turçu muzgaydı. Mındayda men öttü bir nersege takır ınanbay yürçülüm. Usul jaşoğuma gelgeni usul sözdü uqqan. Men çok anday emes deçelim. Bırak kiyinçilik makul bolu başladım. Antkeni mınday deydi, ayal kişi uşaktı çıgaran erkek taratak deydi. Çokçun? Şembeyizler mi? Hazır uşul Дасторконда oturup arka stoldan berki stolga bir ejeke mayıptı okşayt. Digi ekinchisini algan turbayı dese. Baykelerin jakşı ukpay kalıp eşke çıgatta tam ekimenen uktun mu digi ekinchisini algan turbayı dese. Ova emneken al kançada ken dese. Dua değil beyim de ona süylüşüyoruz. Al bolbosa çönele maşına naydı o da. Erkekler sırasıyla ayal koyuyor. Oşun üçün ayallar uşaktı çıkarak erkekler taratak degenge meni muhtaç kılbay. Çok dediler. Eşke çıkıp erkekler tam ekiceli uşak aytpay ortaga çıkıp çoğu eşekelerim menen beyleyince. Orada ben tuğanlar jakşılıkla kol çağıttırış gerekler. Mındaylar janadan beri men uakım jetpey oyun otalmay atam. Bir oyun atıp göreyim çıkanday olurken ne? Mınday, men jigittin gülümün degen jigittin gülдөрүнөн 3'ö çıksın. Menin figuram 90-60-90 degen kızlardan 3'ö çıksın. Negizi 90-60-90 kırgızlarda çok koy esede 230-360 degenler çıktı. Bizim standart boşa koydu.
Mındaylar, hurmatlı meymanlar, sizler karap durumuzlar, bir de jigit, bir de kız olup turalı. Atak, kızlar kızgaldaktar, erkekler koko tükendir. Turum. Tak, mınday. Men sizlerdi kıynamayım, mınday kılalım. 5 geceyi sanayım. Жақшы деп оқылып атауы ya. Men hazır tez sanayım. Anan almaştıram, ordu. Ошого даяр болгула, ким жаңылса силерди oyundan çıkaram. 1, 5. Siz boş sizce. Bari öyleyiniz. Men aytkam, oyundan çıkaram degan. 1. Tak. Boşsuz. Bayke. Size okulayız. Жақшыда оқылар. 1. Tak. Boşsun Musa. Kettik anlar. 1. 3. 2. Boşsun. Sen. 1. 2. 3. 5. 4. Boşsuz. Adınız kim? Gülmerici. Utanıks men oynuyorsun. Men жаңылтам. Жаңылбаған hareket kılasın. 1. 5. 4. Kolçağa koyulmaz. Gülmerici siz unuttunuz. Самое здесь у нас Антоя, да, понимаете? Блатная и красивая вы, оказывается. Çok rahmat, aman balımız kolçağa koyulaş. Bakın sizlerin kol çoğular menen bizdin 2 yaştın. Gülün ırgıtık koyuğa ruhsat etmizler. Geliniz ayyerim. Gelip жақшылықай. Hurmatlı meymanlar, beri karap koysanızlar 18 yaştan 35 yaşka çeyinki güyüğü tiyalmaya жүрген kızlar çıktılar. Çın aytım. 18'den öydü. 1. 2. 2. Вы знаете, да? Музыканы өшіктіңіз. Сілер күйігі тигенге даяр емессіңдер. Күйігі тигісі келген қыздар бараттар болуш керек болды. Қияқты көзбен гүл өркейттен болды. Тосыш керек. Даясың аны? Қолыңарды алдыға соңғыла. Қолды алдыға соңғыла. Қолды соңғыla. 1. 2. 3 milletine. Dep alakandı saktağılar. Atalar жақшылықай батасын берсін. Бата менен ел көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Сиздерден 1 мүнөттүк убактыңыздарды, сарпташыңыздарды сурайбыз. Колуңуздарды жайып коюңуздар. Амин. Урматтуу меймандар, ушул биздин тойго келгениңиздерге чоң рахмат демекчибиз. Бүгүн ушул түн бакырдыкы дейт. Үйү бар үйүнө, үй жогу камоктун түбүнө. Дальше продолжаем. Анткени бүгүнкү ушул биздин жаш жубайлар үйлөнүп отурат. 9 ай айланбай топпойгон эркек балалы болгончо сак саламатта болуңуздар. Амин. Аман болуңуздар, урматтуу меймандар.